Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng, ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Rata re dire reading ya rena ya mafelelo a beke ye. Today ke Labohlano, go ra re reading ye e akaretša letšatši la go thoma today e le Labohlano, Saturday gammogo le Sunday. A re keng gore na dikarata tše ke di tshwere mo ke tša badimo, di tlo go botša ka melaetša le gore e tšwa go badimo, your spiritual guides, not spiritual guides, your ancestor guides. Ancestor guides ke badimo ba rena, our ancestors, those who are on the light, ke the ancestor guides. Okay, ke na le the judgment. Ke na le the judgment. Judgment e ra gore katlholo ka bošaka ba le karata e re go mo wena ya re teach and share. Ruta ke thute o be o rute ba bangwe ka fela tša karata ye nngwe go tšwa go dikarata tše di tshwere go melaetša go tšwa go badimo ba rena ba ke ba le go mokganyeng. Ke na le the 10 of cups in reversal, the 10 of cups in reversal. Okay, tsena le gona bona dikarata tša kana e re ke di bea gabotse. Sorry camera ya ka, sorry gabotse gore le kgone bona dikarata tša ka. Okay, jale ge ke leboga go dikarata tša manyeloi le gorena manyeloi ona a reng, manyeloi a rena, our spiritual guides, our guardian angels, le gorena bona ba reng ke molaetša ba re tshwere tšona for this weekend. Ke na le the empress, ka re ke na le the empress, ke tlo tša karata engwe gape, ke tlo tša karata engwe gape gore kgone go tlhatholla ra bošape re ba le the 8 of cups. Okay, gore kgone go tlhatholla karata ya rena ya the empress. Okay, and then ke tlo tšwela pele ke ntse ke tša dikarata tše dingwe gape, ke kgone go tša melaetša mengwe gape ya go tšwa go manyeloi a rena. Ke na le karata e le gore e re wena e re thank you, moments of gratitude. Ke tsene ke bonala gabotse nna. Okay, re ke bea gabotse so sorry. Okay, bagaši ka karata tša mathomo tše ke nago le tšona molaetša le gore o tšwa go badimo ba rena o sepela ka sebopego se. Sorry ke le ka bea camera ke gabotse le kgona bona dikarata tša ka, le kgona bona dikarata tša ka. Okay, ke na le the 10 of cups in reversal, ke na le the judgment, ka buša gape ka ba le karata e re go mo go wena e re teach and share, e bolela ka taba ya dithuto, ke thuta jalo le jalo. Okay, ge ke tsamaya le molaetša wa ka o le re molaetša gore o tšwa go badimo for weekend e re le go mo go yona, ba bolela ka taba o tlogwetše le gore metlho mo starting from today goba even tomorrow o ka ba le something se sengwe se le gore se ka o dira gore o feletše o nyamile, sa o dira gore o feletše o nagana gore go na batho ba e le gore ga ba go rate, ga ba go tlhomphe, ga ba go respecte, ga ba go appreciate. So gona something se le se tlo diragala se le gore se tlo tliša menagano yeo mo go wena, and se ka ba sa feletše bile se tliša le dilo tše e le gore se tše di diragetše kua morago kua. A kere mo e le gore batho bangwe ba ile ba ba le go tšea ka mokgomo e le gore gona le tše ba di dirile mo go wena, wena wa feel-a o ka re gona batho bangwe ga ba go rate, batho bangwe ga ba go appreciate, batho bangwe ga ba go respect. A kere so molaetša o tša mangele a kwa gore o se ka wa tshwenyega, a kere o se ka bja dilo tšeo too much ka maara monano wa gago, wa nana ka tšona too much mafeletša mo e le di feletša bile di go distracta, di go dira gore wena o palele ko pay attention, o palele ko dira dilo tša bohlokwa tše le gore wena swantše o di dire. Ba re tseba gore letšatši la kahlolo le tla ba gona, le sa tlo tla mangeloi a gago bona badimo ba ba le go mokganyeng ba re ba bonana go diragalang ka ra bophelo ba gago, ba tseba manaba a gago le ba ile gore wena ga o ba tsebe bona ba a tseba, ba tseba gorena go tlo diragalang go diragalang ka ra bophelo ba gago, le tše di se di diretše ka morago ba di tseba ebile ba di bone. So ba re wena o se ke wa tšea batho ba leng jale ka manaba wa ba bea too much ka ra monano wa gago, wa kgotša bophelo nagana kudu ka bona le tše ba o dirileng tšona pele wa bophela e ba bohloko, ka gore automatically o bulela
like the energy right nyake ka raplo ba ga go dira so o thoma o lose focus a o sa gona o pay attention to lo tsa botlhokwa tse le o santse o di dire and wena ka boswena o tswalela moya wa gago wa kore o tswalela yo ignore ga ile o na spiritual gift o tswalela go ba o blocka your spiritual gift o blocka mangelo a gago go sna spiritual gift ke ntela gore o kore o tswalela di blessings tsa go ka ntle ka o tlha o nagana go ba o balabala too much ba re tlogela go balabala re a tseba mana ba a gago re tlo a punish nako e tla fihla ba re wena ntho santse concentrate mo yona gore tswela pele ka o dithuta ke phenako ya gore o dithute go na le tse dintšhe lo santse go thutse tsena ka ra bophelo ba bangwe ba ile le na spiritual gift mangelo a lena ba tla le bontšha go ba badimo ba le ba tla le bontšha gore ke thute ntho so ke thute ntho so go ba tlo ka mo pele o fishagalelwa go dithuta go ba go tseba ka selo se se itseng ene o dithuta re dithuta ka mogwemintšho o na le mo le roka ya sekolong dithuta whatever nyaka go dithuta yona akere ene ebile go na le ntela gore o khotšele e sentela gore o ye sekolong e ntela gore o dire di-research ka dilo tse di itseng but ye ke nako ela gore o pay attention to what you are doing e ka ba your career e ka ba mošomo wa gago e ka ba dithuto tša gago go ba selo se o se dirang ka ra bophelo ona batho ba bangwe they are artistic ke batho ba ile gore ba filwe mphoela ya kore ya go šoma kore ya bo art go opela go ngwala go actor le tše dingwe so ke ntho le gore wena for gane jalo concentrate mo dilong tšeo tše e leng gore wena o filwe ke mpho ya gago concentrate mo tsona ke thute mo ka tsona dira di-research o ke thute le go feta kopana le batho ba tsebang ka dilo tšeo ba kgone go ruta mo le moki go go tlhalosetša mo le moki o na le tšo sa dikwešišeng botšiša o kgone go tseba ene ba buša ba re e re go ke thutile so ke thutileng sona o share le batho ba bangwe well go ke thuta go bolela ka tsela tše dintšhi le go share go tla ka tsela tše dintšhi go na ntse la re motho a ka no decide no share fela dilo tše di itseng le batho ba motšha di-questions a ba araba go ba nne ntho e la gore kgotse le gore wena whatever o itsebang wa kireo ya gago ke ntho le gore o yetse sekolong o patše tšhelete dintšhi sekolong obviously o ka se re go feditše wa tla wa ruta batho mahala o rata gore whatever o spendileng tšhelete tše ntšintši tše le gore batswadi ba gago goba wena o di spendile di boe back mo go wena goba ntho e o ke thutetse yona o nyaka o itira bjale ka career re opolane batho bangwe ba na le qualification tša bona mare ga ba šome ga ba bereke a gona mešomo then motho o tlo kuša okay a gona mešomo what can I do ke eng ntho nka go e dira out of yona qualification e le gore ke thutetše yona e ka ba qualification e le gore motlho mongwe ke diploma degree jwalo le jwalo goba e ka ba qualification e le gore ke e le gore o ikreile from e ka ba technical school goba jwalo le jwalo mo e le gore o šoma ka matsogo o tseba go roka o tseba go apea o tseba go aga o tseba go dira di-partitions goba go dira ona mošomo kore wa ignore wa maplanka mo e le gore o kgona go dira di-wall wardrobe jwalo le jwalo di-ceiling jwalo le jwalo obviously o ka se tšama o direla batho mahala goba ebile ga ile gore o rata go ruta batho ka dilo tse wena ke thuteng tsona o ka se ba rute mahala o nyaka an income le wena o kgone go ja o kgone go phela well ba understand ntho so ke ntela gore wena o ka ena thuto yo nago le yona wa ruta ba bangwe ba lena from wena wa khotse ntela gore okay gore ke o rute ntho so ke tlo kgopela gore o nteboge goba o mpatele bokete e le tsela ile ya gore o kgone go ke phediša tšhelete dintšintši ba tsona di-bursary tšela o di kolotago di-scholarship tšela not scholarship di-loan tšela o di tšerego o ke thuta those things tšhelete o di kgone go boa back o kgone go patela di-loan tša go le wena o kgone go phela so mo ba o fa kganya ba re pay attention o ska lebelela too much gore batho ba reng wena what you need to do gore tswela pele go ke thuta and then o rute le ba bangwe tše wena o ke thutileng tsona that's why kere go ruta motho mongwe does not mean gore o tshwanetse o mo ruta mahala ke badimo ba re tsamaya o rute batho bangwe a ba re gore o rute motho mahala go tswa go wena go nyaka go ruta motho mahala mare ge e le gore wa tsa gore wena you've spent tšhelete e ntšhi go kry-a tsebo yo nago le yona obviously o ka se nako wa nyaka go ruta batho mahala okay jale re kry-a melaetša tša go mangelo a rena our spiritual guides our guardian angels ke na le the Empress ke na le the 8 of Cups
ke na le karata e re go mo gone ya re thank you, moments of gratitude. Okay, badimo bana ba se ba re botse gore well o na le manaba ene le wena wa tseba manaba a gago yanong o ba distracted because o tsena ko ntšhi o nagana ka bona ba re tlogela go nagana ka bona tšatši la ka tlholo punishment for bona e tlatla go rare badimo ba gago ke bone ba tla go lwela ka ra dintho tša go tša semoya. Okay, o na ntho tše dingwe ke tša gago o na tše dingwe se tša gago wena what you need to do ka ra phelo ba kono ke protector gomme wa tšwela pele ka concentrator godimo ga dithuto tša gago wa ke thuto tšo santse ke thuto tšona wa kry more knowledge and trainings gomme ka yona knowledge o e kry-ilego le those trainings wa tšwela pele wa diang wa ruta ba bangwe jale melaetša tša go badimo ba gago ekere ba re wena o ko ba sa tlaletša taba ile gore o concentrate too much go batho ba ile gore ga ba go rata goba go dilo tše le gore di sepela botse ka ra bophelo wa lebala ka tše di botse tše le gore di sepela ga botse ka ra bophelo wa lebala ka batho ba bantši ba ile gore ba gona ka ra bophelo ba ile gore ba go rata ba re wa lebala o swantse o thome go appreciate batho ba ba leng gona ka ra bophelo ba gago ba ile gore ba go rata ba go fa support ba go thekga concentrate mo go bona feel that love. Once fela o feel that love o tla bona le mabati a tlo bulega for dilo tše di botse gore di tle ka ra bophelo ba gago o tlo kgona go think out of the box. Ge o nagana too much ka dilo tše dimpe tše di o tlhagelago o nagana too much ka manaba it's like wa ke tswalela wena ka bose wena o tswalela monagano wa gago gore go se ka wa tsena di-creative ideas go no tla di-negative thoughts fela o tle di-dark thoughts fela because o kwatile wa attracta dilo tšowe automatically but go ka tša dilo tšela tša kore menano ile ya gore bo moketeketa ba nrate ba nseba ba dira matraka wa e biela ka matheko wa lebelela batho ba ile gore ba go rata wa concentrate kudu mo bathong ba ke ba go ratago o tla bona o tlo fila ka lethabo le lentši o ka se be le go kwata go nagana ka batho ba o tlhoilego dilo tše ba o dirang tšona tše dimpe automatically wa kwata you become too emotional wa kwata wa lla jalo le jalo but go nagana ka ba ile gore ba go rata ba o dira dilo tše di botse ba go thekga ba go fa support jalo le jalo then o thoma go ba le lethabo le lentši go ba le letshego goba go meemela goba a smile on your face ke ntho ba e nyakang and the minute moya o thabile pelo ya gago e thabile then automatically o bula mabati a eng a kganya from the universe gore e kgone go tla ka ra bophelo ba gago then le mabati a di-positive thoughts a bulega di-creative ideas di thoma go tla ka bontši ka re ga bophelo ba gago ka re ga monagano wa gago ba re o be jale ka the empress mosadi o bohlale o ka no ba o le monna but mo the empress ga ile gore ke motho wa monna kore e tlo bolela ka motho le gore kore a feminine figure in you a feminine figure in you go lwena motho wa monna so ba re e ba jale ka the empress mosadi wa bohlale wa boleta wa lethabo wa o tlala ka lerato le lentši o e leng gore yena purpose ya gage mo lefaseng le ke go spreada the divine love batho ba file the divine love ye le gore o na le yona mo go yena mo pelong ya gage gomme o dira o e spreadela go batho ba bangwe o e kganyišetša batho ba bangwe o e romela batho ba bangwe o kgona go romela someone a divine love motho e le re go tšelo maybe wa lwala goba o tshwenyegile o na le distress o kgona go mo romela a divine love immediately ga se no e receiver motho la moya wa gagwe o thoma o ya fase ga a sanana ka dilo tšela di bego di mo tshwentše tšela tša go mo stressa o thoma go thaba mo pelong ya gagwe mo go yena o thoma o tla dilo tše di botse o lale a bego a lwala the minute o mo romela the divine love o dirang o no kwa a thomile go fola ga ile go ba pala le go emelela mo mpeteng o bona jale bile a kgona go emelela o bona jale a kgona go sepela ko pene la ga sa ekwa go ba le lethabo mo go yena le ena wa thaba o re a gape ke a fola goba gape ke fodile so ba re ke ntho le wena santse o berekane le yona bekeke yona weekend eke ba buša ba re e ba le mokgola wa go thaba wa go leboga batho ba ile gore ba o tlišetša lethabo ka ra bophelo ba gago show the gratitude okay o tlo leboga le mangelo a gago le badimo ba gago ka dilo tše ba fileng tsona ka ra bophelo o tlo checka mošomo wa gago wa checka lapa la gago goba mešomo e la kwa morago yela o bile go le yona
le tšo kgonne go di achiever ka ra bophelo ba gago gomme o appreciate o leboge the spirit o leboge the universe o leboge modimo the creator of all the creator of everything o leboge le badimo ba gago ga ba kgone go guide ba o supporta ka re ga leeto le la leke o le go mo go lona mo lefaseng leke re le bitša gore ke the material world o tla ba o leboga di-blessings ka moka di-miracles ka moka tše di tlhageleng ka ra bophelo ba gago di-miracle ke bolela ka nako e le gore kgotse mohlomong o se na le ka sente o sa šome o sa tsebe gore na bana ba ye go kry-a kae tšhelete ya borotho mara gwane o diragala mohlolo mangwele ao ba romela motho ka mo go wena mo leng gona motho la no ke searcha ntle le rona mo gopele tšhelete a o fa se sengwe o ba nako e le gore o bo sena sele o sa tsebe pele le morago na o tla dira eng o kolota kae kae le kae kae ba go seka ono makala kae kae ba o founela ba re policy la gago e solso immaturely o ba o sa dutse fela o sa tsebe pele le morago o sa tsena o dire eng ono ka kae ba o founela ba botsa ba raga re o bitša interview goba mohlomong interview le sa le batla mo go yona o passitše re go ratile e tla o tlo o thomeneneng leboga those miracles goba mo e le gore bo o lwala o ikwa bohloko mo kwa bohloko gona mara modimo a dira mohlolo wa fola ba re o swantse o leboge those miracles ke dilo tša bohlokwa ka bophelo ba gago ene ge o ntse o di leboga ke yona a part of your spiritual development o ra re wa gola spiritually ke šetše ke boletše ka re this year re to concentrate kudu on our spiritual development rather than on manaba rather than on bathakati well the negative energy le tlo no phela re di tsentšha because negative energies they are everywhere so o bolela ka tšona ke ntse la re kgone o tseba tsela ye le gore ka kgona go di defeata ka yona okay ke yona re dinge ke bego ke le tshwaretše yona tšatši la lekgono ona mafelo a bekeke gomme ke re le ipsene ka weekend ya lena ne re tla kopana gape beke tlang ka mantaga ke a le leboga gomme ke kgopela re le subscribe le like channel ya rena le kgotle notification bell le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago ke a le leboga